Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Iyatrenda-ke ividiyo yamthandeni lapho khona ukhuluma-ke omunye nje umuntu wesilisa ethi uwelile nomthandeni bayalalana ekhombisa isithombe lapho khona-ke yena-ke uwelile nomthandeni beqabulana. Yasukuma yonke-ke i-Red Nation-ke yamphikela-ke umthandeni abangamphikelanga-ke bathe kunani phomo ukuthi umthandeni benowelile bayalalana uyaphapha yena-ke lowo mlisa loyo igama lakhe lo mlisa-ke uBanele Mthethwa-ke bathi-ke abantu-ke uzikhandelile lesa sithombe asikho usenze nge-AI. Abanye-ke bathi-ke into engakaze yenzeke le nto njengoba seqhamuka namabhomu nje amangaka uyenze nge-AI yonke lento asikashone khona-ke siyoyibuka kahle kahle le video ukuthi ithini sibukeka kanjani lesithombe. Usuzokhomenta down below ukuthi wena engabe wena ubona kuyi-AI noma awuboni kuyi-AI. Asishone khona-ke ngingamoshi isikhathi sakho. Uma uthi uyaqala ukufika la make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungapheli uzuphuthele amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke. Kulaba abaphikayo ukuthi uNtunsula uyalala nowelile Mchunu. Yini le? Lokhu kwenzeke izolo emva kwe-Raptor Convey. Hey uzibonele futhi uzweleke sengizozwa ngawe-ke down below kuma-comments ukuthi wena ingabe usibona sinjani leso sithombe, ingabe ngempela into eyenzekile noma i-AI, but mina ngokwami ngiyibona kuyi-AI. Ngibona ngazuthi ayikaze nje yenzeka leyo nto. Uwelile laphayana nomthandini bahlangana, yes bahlangana but baxhawulana kuphela. Leyo kukhisana angiyazi. Sengozwa ngawe ukuthi wena ubona kunjani, but-ke sivala lana-ke ividiyo namhlanje sibeka unqiyari lo ukuthi enjoyile ividiyo namhlanje. If enjoyile make sure ukuthi uyasmasha lo like button uphinde usmasha nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.